Well, gini da umware live. Jaffa ma yang chon no mara chana dok defend chana dok chwaga chana ma tera di dani. Kuberi chani kutiro kwa rwara chana kunwani rwara chana Twon Lakwoo ma wego rwodi ma kingang upere kere wa kilela. Miro gwoka ka chana wadon konye pere. A chana Twon Lakwoo mama tiche do pere. Nen kuberi chana kawa rwodi me kingang pere wa kilela. Pere wa kilela era chana ke tia duwane ke maroka. Dunga chana petir lo rwod mo ke ken. Ci amira chulu ngi ano chalu rwolo awajo le fuch. Ben papar ke gimo ken. Ben petwer maka. Yes, you prepare ba chuli na chala chana. Pe iku ramodong. Pe obeda yiru gidano. Awini rwodi mi mo futi ko yin. Rwodi me chwa lo babam. Yin be je tichine che pa yera. But take lo money in la we rwodi me chuli ni. Yes, so stop your corruption and we don't need you Acana. That is it. The government must know you are not the paramount chief now. That's the point. Kinje warma dit lukakana mane lok mamira chwa direct to Rwot Acana petima enberga temne petime ku arafo to aruba me gum. Rwot low as usual. Rwot me pobech. King Jafire, the king of the Rastafari. God bless and guide everybody on YouTube, TikTok, Twitter, all the social media platforms. Be blessed. Look, any be what Machalo Uber down Madwong full pen Jaffa no carry no down ko wide ngoy kom Rwot Acana. Eno chung rit ma eno tika chwako. Kun wani Rwot Acana loke moke ken marajo peke. Eno ni kono nen chalo wego don Rwot Acana dongo nono la bon kit influencer mo ken manen chauti on his site. Ter ni Jaffa don romo joining la dit boss mi go team. Kawachini Rwot Acana pobedo la wirwodi mabe. Event inini piwo ngeo kita bigit kere endo kid ma Jaffa wajo en kome keni no dong tieni gino mware go live